Selamat pagi semua. Mau kemana kita guys hari ini? We're going to the mall. Mau premiere di mall. Kayaknya. Lu nggak tidur atau gimana sih lu? Macet. Ya nggak tidur lah. Lokasi syuting kita kelar jam 10. Cakar Bi. Cakar Bi. Bukan cakar gitu maksud gua. Terus cakar apa? Cakar naga. Cakar Ini ngomongnya cakar ya, gue cakar. So we'll see lah. Oke. Masih permainnya kayak gimana? Alright guys. Hello. Ada pedes-pedes nggak sih? Lapar nih. Pedes. I don't think so, man. Kok you don't think so? Ini ada yang pedes. Riders bro. What? 2 seconds. I'm done. Okay. Coming.